Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Khasi Students Union Tersat Circle haga shipau tarik unok pra arjar arfuar kalapun kup buram yagi samla puli jongkatain daga Mai Shaprang Award 2022 haga jingyalang kabalalong ha maulum tersat LP School. Kidon arfuar ngut kisamla kibala pas baha haki kerdan boper kibala syapun kup buram haga nigasngi bar haga jokopor kaseng kalapun kup buram ru yagi rang yelekai sports kibala wanra buram haki jinglekai gijongki. Hagani gajingelang la sakhi lang dau litigation secretary ke KSU Senkeme usamla Syampang lengdo mauplang ubalalong ku Mukongsan bat UMDC jong mauplang Dengyei constituency uba lamprang bla ubalalong ku Musembut Kongsan kinong yalam ke KSU Tersat Circle kinong yalam jong Dorbar Shnong Maulum Tersat bat Tersat Umkse kinong yalam jong Tasa kinong yalam jong FKJGP Tersat Circle uba Staising Karpeteng bat kiwei. Bancakli kejap penriu, bat ngiso ban ongru, bancakli kejap penriu, gidon kamru, bandon, kiprado prasnam, haki department, baper, bakin penonton hok, yang tahu kulom, namta, kadauba, jong kari bak kejap penriu, nak kebenta, bangilong try, halak kendau, kasiap. Disiap bangan penkut, nasgo ban ong, koki samla, hagui kesni, pinsayot kekerdan pinsasyong kung ki officer pinsasyong kung kita kinong tawan pinsasyong kung kita ki authority ki department repair na sungobon ong ba kejuk menta kadi kejuk jong kejima i sub inspector jong ka southwest sabay day bat puli putih idon lang hang ni na sungobon ong pinyui hapo southwest menta bon ki samla ki angop kejing pembuat jong drop bon ki samla hapo sor lane hakap sor lane hakino kitan jong uput usam jong beri nyong trap kila ngop au niu jingdi teng sobon ong ba pi kisamla kila khamshai pi kisamla ki kham kerpang ba pi deben lat no niu jingdi ba kumjuru ndap la don hakta kapasiti ba pin sneng ba pin kraw yiki wepat i hebret ki mendang bot yaki dinjat jong pi ba kin lat na kumuniu jingdi namar kan mentoy yu yangi kan mentoy yu kejap beriu ndang ila start ndang ilong kenrat ala kejong kejap beriu kat ba bun ikun dikti i have ki berit ni kin ngop yakum uniu jing pun buat ti syua bangan penkut nas ngobon ong ba hoi ta KSU kenang ba nginlong try ngin bat hi haki department ba repair ila penslur ila pak puli iksamla hakum kita ki BSc examination hakum ki MBBS la nursing la kumong engineering renga snobon ongru bapi kum kisamla pidin pai khmat ru ban persang pun jaga exam joint entrance examination la ka NET kini ru kidi kiwe na bring ki examination ka bapidon kam ngidon kam ban persang ban krak namar kenang banginyo ban pentebet LD kenang banginyo ban sukli LD haki institution haki IT institute kibabit apa ka ribharat kita ngini gentian keblesh bun keblesh jarngu macam perang sur kali Islam keblesh nyong trap trying to kapat ni keblesh bun Jasni ki prang jing kermang ban ai lawai ba pernai ngayai pos ni na ibor barik ngayai bersyam shisin kasih nanjor kop yai dam kam ramban kendat pan boy syak kliar syak biangan opet kam herlalap kami hakjat syarati yai minat bisim kam syat rejitom kakwa kasapla ai lengan penserwa kum tiklor
saka thong Hating men siem ka no asungan re Nakatiang kamon di pagyak kite Men ka duki kadam gayay minat lakakam Ngalemen sikat mangkatingkan hang Eryong kiwa syo Siem ban peno Hingrehan ng rengan Panpoy siya katong Nagsip kadom Bensim kam siya Trisitam kakwa Kasabla ay lingan penserwa Kung kiklur ba Shan Wat la jeng ay pilong Sam ngan yo Gen show Ngan man kan ni snow Luat Ban di syong sai kam sya Ngan be sya katong